салом дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. дӯстони азиз, ҳаматон созен, нағзен, саломатиётон созай, фарзанду ҳама соз нағз. дӯстони азиз, мода зимистони айростина, модам ранги Россия хунук шида. бинед барфа, чӣ хел барф бордиста. бинед, меган агар тобистон хунук кна, зимистон гарм мекуна. агар тобистон гарм кна, зимистон хунук мекуна, ҳамаш дурӯғ буда. мо да ҳамин тобистон бовар ки як ҳафта ё ду ҳафта ё ки агар дурӯғ нагум ҳамин як моҳ гармӣ кадаи гамурам ҳалол не ки боз зимистон монаби ҳозин нав сари декабра барфи хунукира. бинед, ира бина мошином при барф. Мошина при барф. азиз, мо ба мағозаи туркӣ, магазини туркӣ харид рафтем. иқа гӯшт мехарем, насиб боша майда чайда мехарем ва ҳатман ҳамон чояма чӣ мекунам. чанд кас пурсида апа чой чӣ, иншалло мерам ҳозин амиҷа махсус барои ами чой рафтеса, барои хоҳиши подписчики пурсидам барои чой, барои амо барам амо пачкаи чоя нишонтон батам. вай пачкаи чой ба фикрам да ҳамон тоҷикистон ҳам ҳаст. не ки ман намедонам маззаи вай емхелас нест, не ки беҳад ба маззаҳай. ман дар тоҷикистон да ёдам ҳаст ки пачкаякҳои майдаҳак буд чой. цейлонский чай, вай даже индийский дар кинои ҳиндӣ чи дар як кинои ҳиндӣ тамошо карда будам дар бораи ҳамон чои цейлонский чай меган, чӣ меган, ҳам хеле ном дорам. не ки беҳад чой ба маззаи бо баргош калону калонай. ба худо хай намедонам, ман ба таъриф албатта дига гуфта наметавонам. то вақто нах харе маззаша надишин, ман дига ҳеҷ чӣ гуфта наметавонам. ҳоло меганам як чоя миллион бор реклама кард. ман барои реклама не, барои подписчикое ки чанд кас нависонда апа чой чӣ, чоя нишон надодӣ, ман махсус барои мо подписчикои азиз мекунам ки бибинан.
چانس میشه که توجیه خطیم بکن که 10 کیلوش 7 یورو نوردم 5 کیلوش 4 کارتوشکا 5 کیلوش 4 یورو نوردم 10 کیلو کارتوشکای سرخ جب 5 کیلو نیست که 5 کیلو کارتوشکای سرخ 6 یورو 40 سنت اینجا پیاز 5 کیلو پیاز 4 نوردم 5 یورو کدامش باشه 5 کیلوش کدام باشه کدام جون نمیدونم همین باشه نمیدونم هیچ پیسی برای شنوندن چیه نه بدونم که باشه چی میکنیم برجون چیزناک داریم اکروب داریم کدامش خوش باید این موزه اکروب رو بینه اکروب بش اکروب یک دنیاش کنچاش 1 یورو 40 سنت بانکی güzel çi de geliyor. Zimston işte tiramo. Zimston işte zeleniyor ama ben bir tiramo zimston zaten. Kalmış şu an. Bakıyorum. Hayır. Ma bengiş. Güzel. Ha işi yakın geç. Enim ya. Sevgilim eski. Begonya gitkirim kaybolacağım. Ne için? Şuradan. Evet falan. Hani de mesela ben sevdim mesela. Kaç bin mesela. Ben sevip giriyorum. İş bana zaten ki kendi bilmiyorum artık. Oğlum aramaya bakalım. Yürü rohan işi kaçmış. Ben gidiyorum. Gidiyorum. Kışık mı kalan istem? Да. Я суат мехри. Спасибо. Добор мехри. Бекирме мехри. Сахт да dedi. Angur mехри. Не, анgur надо. Bırakayım. Keşfiyor. Bırakayım. Angur'un için bırakayım. Angur'u xışırma bırakayım. Ekip ondaymak yazki bırakayım. Ştalış diye. Kışım. Ne şaxta xışırma. Narxı iyi angur. 2 euro navodna. Ama emiyor 2 euro navodna. بگیرم تو کدوم ایران گنگوری توشیه اینمی سخته که خشون ترشک مامی سیو سرخک کبوتر جدا نمیکنم چیزی که در پیشمونه میگیریم بودم سرخ جدا میکنم کبوت جدا میکنم کنارم میریم یا بر سرخ بگیریم چی آی سرخو دا این نخش بک سختی هوا خنکه بچه میخریم گوچتون بگیرم چی؟ بکشتم ببینم چون تماشابینان عزیز انا ما در جای چویا رسیدیم این چویا رو بینیم جبی 12 یورو 99 سنت این چوی سیلانسکی چویای
Anam çuyu hammaş bamaza ham. Anam çuyu bamaza hana ne közüme çuyu bamaza ki mahdı mihrim hamu zana ki magazin çimara nişon dad ma çuyu başımıra tavsiye ettim kase ki de olmana bu çuyu kına bıxıra bad da komentarımda da navise ki çuyu bamaza bad yo bamaza. Anam çuyu ben gakni bu stakanoş munda gay pişiyormuyor çiğ mihrim. Nami turko pişiyor mihrim. Mami çuyu bamaza. İna. Çuyu ki bamaza. Ama içuyu, yine çuyum silonski çuyupta. Bir bisura mi çuyu çiğ bisura. Çuyu silonski çuyu bisura. Bana mi de nemiyor ama ami mihran okuyum. Yine tarafı olmuş çuyu. Usuma çuyu. Hadi gata kutuh kada garmezenem hozma ahemi çuyu xıdım şumudan içiyorum. Tamam aziz. Ya ben şalırdım ya. Çuyu kime mi girim? Çuyu behterin de bin çıkır. Hammayla mı duşarsan da kime mi siyoş mi girim ikhi? Ne bileyim. Yani çuyu silonski bir hat bir siyor edemi. Mağazay Türkiye mi ne bileyim bu. Yani paçka iş 5 euro navatını. 5 euro bistiniz sen budayım aydakış. İş kalın 8 euro navatını. 8 euro navatını sen. Dostan aziz inanı çoyma. Ne girim mihrim. Fakat paçka siyoş. Çıkar nişan dodum hamma icat çoy silonski çoya. Bu çaşkaçı hoşum kati, istakanlar hoşum kati. Bisiyo istifoda mibaran. Turko, Azerbaycan'ı hemi çoyu bisiyo istifoda mibaran. Halbuki bir had çoyu bamaza hay. Ma kuşt xariyamadim. Kuştora binin. Xaridi xaridi. Rolten giriştim. Nağz میبینن کودکو هم قوقاکی میخورن هم تر هر چه نغز میبینن سمچکا گوشت اینی گرفتیم در پاکیت برو بدوزیم چون بر این چی را میدوزیم پیوزو را بیا طبقه ما تستیز بدوزم یا برا در پاکیتو بگیریم اصلا میشه برای فروردن میاد شب دوزیم برای فروردن بکنیم شب پیوزو رو بدوزم در پاکیت یا کم کنیم نه درست بود بسر میمونم چیزای بازبینم اما بر دیگر مگازینو خریدم میریم چی میگیریم اینجا؟ نه چی ندار نمیگیری صبح خیلی اون چی نمیگیریم خریدم میده یک تا گرفتی؟ ها؟ چی دم؟ یک تا نده بلا برای سابینر نگرفتی؟ هر دومان دار میگرفتی هر دومان نه کم نده چونه؟ میشم بمونم نه بودو تایید دکتر خنک راسیه داریم خنک برفی پار نه برایسه
Oğuşları tuzlayla yıkanır. Kaymaydı çeylere de yıktırdım. Çıkıf yıktırıyor şu cümle. Ama ki razbiyin şirer gibi. یه پیازه بدازم نمیدونم بدازم خواهی پیاز خودش یک برند تکیه حلال یه پدیز امروز کی بینیزم؟ خود نمیدونم امروز؟ پاگی پاگی مایم یکی دوزمش بخط دوزمش کاغذ کنیم سفر ما بودیم چه خیلی نه این سفر ما نستیم یکی وزنش مگرم بوده کجا پکیده بدوزیم کردیان بگرید کردیان کی جدا؟ دان امروز праздник daha اینجا میکنه که داشو داشو چی праздник میکنه که یکم آخه یکم دختر قطعی هم خیلی یا علاوه قطعی خیلی نامش هم نایستن کو با شريفتی گریشسکی اخه خوشوخ کردی. потом بعد یه ساعت تا یمی ای 18 تا یمی 19 پیرای پیر آخه پیر تاجیکی چی میشه؟ اوقات خوردن стол на стол открывать میکنه دختر بیچاره من تاجیکی شخشون میگه نه روسی شد парковка к ней. Ним холячи. Ага. Энее. Чашым нараса. Чашым нараса ана. Чашым нараса. Димоза бонжун. Чашым нараса димоза бонжун. دوستان عزیز راسپاکوفکا چک این газету да чима дагдан почтамо неми ва журналои магазинои скидка мешаванд ё ки неми магазин да чизе меоя журналои магазинои ин магазини маш ин магазини Lidl ин магазини Клева да и чия неми диван чизои хона короче диван, шифонер, шкаф. И магазины Нето. И магазины Пен. И магазины Том. Где тамам махсулати хона. Барои хона да. Чизе ки дар кора да инҷа меёрем. Хай кӯтоҳи гапи журналои магазин шаялди. Ира и тараф кунем ак распаковка чего сакни и пиоз и гӯшти мурғ ҳам чӣ гирифтам чӣ мегӯянд ҳам фарш гирифтам ҳам хеле ба ҳамон ҷо гуфтам фарш кунем гирифтам намедонам 3 килора ба фикрам фарш кардам ё ман котлет мекунам чиқадар ки дар видео гуфтам ина фарша 3 килоша фарш кардам 2 кило чӣ гирифтам
گوشتچا گرفتم در همونجا میگیری میگوی که فرش کن میگیره فرشت میکنم میتر اینجا بود 2 کیلو گوشت گرفتم گوشت داشتم خیلی رفتم سرانو با دیلم توقع نکرد با گوشت گرفتم 2 کیلو گوشت گرفتم این گوشت این سیلچکا یا خیلی برای دخترکو را بودم دختروی ما هم قوق میخورن هم تر میکنن میخورن مغز میدونن میدونم قوق خیلی ضرر دارونه که نغز میدن این رولتون ایش زیرین بچه این رولتون یه قبیسو گرفتیم این رول این باشم مایونیز ای گرفتم برای نمی چی با مزه های اگه بولیون میکنی میدوزی با مزه های سی بچه گرفتم سی بانتچه گرفتم کلبسه گرفتم خریدی کم کردم فقط ای ترکی رفتم خرید کردم اینجا فرش گرفتم فرش 4 کیلو ایران فرش 4 کیلو فرش 2 کیلو گوشتی چی مایده نکده اینجا 4 کیلو فرش برای چی گرفتم دوستان عزیز برای کتلت کردن برای زاگاتовкой زمستون کراچی زمستون برای زمستون کم ترکم باشه زاگاتовка میکنم با خیلی کار آدم آسان میشه اینجا دوستان عزیز امروز سیب این موزه گرفته برای خوردن شما اینا چکوی خرید کردگیمون این میده و چایده همش 30 یورو 28 سنت همه میده و چایده که به غرض گوشت و فرشی نمیو 30 یورو 28 سنت ایش فقط ایا مغازین می خرید کردیم 89 12 یورو گوشت و قطعه فرش همه جویا ایا خریدم نکردیم پروستا برای نمی برای چوی بار بسیار طرفتم چوی گفتم چی کنم ویدیو کنم بعد خیلی بام کمتر خریدم کردیم انا می با دوستان عزیز ویدیو امروزه ما لایک فراموش نکنین кнопка را زیر کردن فراموش نکنین کامنتار و فکر عقیداتون حتما در پایان ویدیو نویسین خیلی دوستان عزیز ویدیو را دستگیری کنین حتما تا ولاگ آینده خدا همتون نگهبان باشه خدا یار و مددگاری همه ما و شما خیلی تا ولاگ آینده تماشابین عزیز خیلی ما گفتم فرشا را همش زاگاتовка برای چی میکنیم برای زمستون اینا بینید ما نمیاره همه را уже تیار کردم کتلت کردم یه ای گوشتی مرغ اینه یک قوت یه تگشته هسته کروگلی کردم با تگیدم هسته از این 3 قوت گوشتی مرغ از این را میگیریم اینا دوستان عزیز با گوشتی گو کردم اینجا هم فریکادلکی کردم هم کتلت اینجا چند قبط کردیم اینجا 3 قبط اینا یک تا 2 تا 3 تا هازیما نشان میدیم تماشابین عزیز انا همه این زاگاتовка کردگی ما تیار کردم همه‌شون ای لیستو گرفتم ای کاغذو نگاه کنین یا مرغیان یا مرغی یاش باشه گوشتی گاو یا فریکادلکی نمیخواد دوستان عزیز هر کسی که
талабаи мактабхон дора, умуман фарзанд дора, бо махсус талабаи мактабхон дора. Ана мехел заготовка барои ҳамхели модарое ки фарзандошон дар дарсан ё ки студентан, намехели заготовка тайёр кунем то ки фарзандо ай дарс омадан авқот тайёр набошанд, мегиранд тез инами котлетои тайёр кардагӣ мегиранд, тез жард мекунанд, мехӯранд. ин барои ҳамон заное ки фарзандои студент доранд, мактабхон доранд, хеле беҳад нағзай, барое ки кори одамо осон мекунад. хай дӯстони азиз, баҳо битен ба ин котлетои кадагима. фикру ақидоатуна дар поёни видео нависен ва ҳатман дастгириро фаромӯш накунед.